Honorable Minister, shut up. அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நேற்று டாக்டர் அர்ச்சுனா சொல்லிவிட்டார். எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் முழுமையாக புறக்கணிக்கப்படுவீங்க. මටත් කිව්වා. ඒක නිසා ඔබතුමා කලබල වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්න. It's an absolute lie. Now the Honorable Minister who doesn't have a backbone. You don't have a backbone. You don't have a backbone. You're lying. ගරු ශානක්‍යන් රාසපුත්‍රම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 6ක කාලයක් ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි. මහින්ද ජයසිංහ ඇමතිතුමා ඔබතුමා ගිහිල්ලා ගුරුවරුන්ගේ ගැටලු ටික ඉස්සෙල්ලා විසඳලා එන්න පළාත් සභාව ගැන බලා ගන්න. ගුරුවරු ඔබතුමාට විරුද්ධව දැන් පෙළ ගැහිලා ඉන්නේ. ඔබතුමා ගිහිල්ලා ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා විසඳලා එන්න. පළාත් සභාව පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා මොනවද කිව්වේ? ඔබතුමා මොනවද කිව්වේ? ඔබතුමාලගේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ මොනවද තියෙන්නේ? ඔක්කොම අද දවල් එකට අපි ජනාධිපතිතුමා හම්බෙච්ච ජනාධිපතිතුමාටත් කිව්වා. ඒක නිසා ඔබතුමා කලබල වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්න. නෑ කලබල වෙන්න එපා. මොකද මේ පළාත් සභාව මැතිවරණය කියන්නේ ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි මන් දන්නේ රටේ අනෙක් ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාවට කෙසේද අනෙක් පක්ෂවලට කෙසේද කියලා මම නියෝජනය කරන පක්ෂයට සහ අපිට මේ පළාත් සභා මැතිවරණය ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. මං හිතන්නේ පැහැදිලිවම මං හිතන්නේ උතුර සහ නැගෙනහිර ඉන්න ජනතාව මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ අවුරුද්දක් තුල මැතිවරණය පවත්වනවා කියලා කියපු පොරොන්දුවත් එක්ක තමයි මෙතුමන්ලට යම් මැන්ඩේට් එකක් ලබා දුන්නේ. හැබැයි අද මේ මැන්ඩේට් එක විසික් කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතාලම කනගාටුවෙන් මම මේ කාරණාව කියන්නේ. Today I have received a copy. Honorable Minister, please respond after my speech is over. I have very limited time. Today I have received the report submitted by the Minister under Parliament Standing Orders 52 on the private members draft bill by Honorable Parliamentarian Shanakyan Rasamanikam. Honorable Presiding Member, I have submitted this draft. It was gazetted in the month of May. It was taken up for first reading in the month of June. When we submitted this draft, the bill that I submitted and what is said on this report by the minister, the report of the minister says that the legal draftsman has said that the bill that I presented was the same bill that Mr. Sumandiran presented in the previous parliament, and that the Supreme Court had given certain directives and that those directives have not been included in my bill, that therefore that they cannot take this bill. That's an absolute lie. When Mr. Sumandiran submitted the bill, it went to the parliament's the relevant committees that it goes to after a private member's bill is submitted, and there were certain recommendations given by the under the standing orders. Remind me, I can't recall the committee. That committee gave certain recommendations, and Mr. Sumandiran's bill was amended accordingly so that it is as per what the Supreme Court said. Once the Supreme Court, basically after the Supreme Court gave its determination, Mr. Sumandiran's private member's bill was amended accordingly. So when I submitted the private member's bill this time, we ensured that we included all the requirements that was put forward by the Supreme Court. Now the Honorable Minister, who doesn't have a backbone, you don't have a backbone, you don't have a backbone. You're lying. You're lying to this parliament and to the people. Honorable Minister, shut up. Just stay quiet. You don't know anything about these things. You have no idea about any of these things. You go to court and make a few quick bucks while you are in power. Don't try to comment on provincial council elections. You all were opposed to it then. You all seem opposed to it now. That is the right? So don't try to give us sugarcoat stories to us. You can say that to any other member here. Don't try to play that joke with me. Right? Honorable Presiding Member, we respect the President because we met the President today in his office. We understand the President has told us, President clearly told us that the provincial council elections will be held. But President himself in this chamber wanted the opposition to bring a law. I think අද උදෑසන ගායන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමා කිව්වා විපක්ෂයෙන් අපි එකඟයි මම සබ්මිට් කරපු බිල් එක ගේන්න. දැන් ඒ බිල් එක ගේන්න බය නම් ඒ බිල් එක ගේන්න කැමති නැත්නම් මේ ගරු ඇමතුමා කොන්දපණ තියනවා නම් ඔබතුමාගේ කොන්දක් තියනවා නම් ඔබතුමා මොනවද කරන්න තිබ්බේ? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පටන් ගත්ත කමම්ම කී පාරක් මේ සභාවේ අපි ප්‍රශ්න කරාද ඔබතුමාගෙන්? ඔබතුමාට කොන්දපණ තියනවා නම් ඔබතුමා ඒතකොටම කමිටුවක් පත් කරන්න තිබ්බා මේක ගැන හොයන්න. මෙච්චර අවුරුද්දක් ඉඳලා අවුරුද්දක් හැංගි හොරා සෙල්ලම් කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේ ඔබතුමා කමිටු පත් කරන එක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ක්‍රමවේදයක්. ඔබතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ගෝලයක් වගේ මට නම් පේන්නේ.
කමිටු පත් කරලා මැතිවරණ කල්දානක ලැජ්ජ නැද්ද? ඔබතුමායි කාලේ තව විනාඩි 2යි ගරු බොහොම ස්තුතියි. මන්ත්‍රීතුමා. මොකද ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්න මේකේ කියලා තියෙනවා මේක ඉතාමත්ම මේ රිපෝට් එක පිළිබඳව තමයි මම ජනාධිපතිතුමාට දවල් හම්බෙද්දී මේ රිපෝට් එක දැකලා තිබ්බනම් එතුමටත් මම කාරණේ කියලා ඉන්නේ. මේ රිපෝට් එකේ කියලා තියෙනවා 2017 ගෙනාවු පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කරන්නේ නැතුව මේ පනත මගේ ප්‍රයිවට් මෙම්බර්ස් මෝෂන් එක ගේන්න බෑ බිල් එක ගේන්න බෑ කියලා. මගේ ප්‍රයිවට් මෙම්බර් බිල් එකේ තියෙන්නෙම 2017 ඒ පනත අහෝසි කරලා පැරණි ක්‍රමයට යන එක. ඒ පනත ඇතුළෙම තියෙනවා. සුප්‍රීම කෝට් එකත් කියලා තියෙනවා. එතකොට පළාත් සභා ඡන්දේ තියන්න පරක්කු කරන්න දේශපාලන කාරණා තියෙනවා නම් ඒවා කියන්න. අපි පිළිගන්නම්. එහෙම නැතුව මේ නීතිය ලීගල් ඩ්‍රාෆ්ට්ස්මන්ගේ පිට දාලා එහෙම නැත්නම් මේ වෙන කමිටුපත් කරලා පළාත් සභා ඡන්දෙන් පැනලා යන්න හදන එක ඉතාමත්ම පහත් නින්දිත ක්‍රියාදාමයක්. මොකද පළාත් සභා මැතිවරණේ අපි නෙමෙයි කිව්වේ. පොහොසත් රටක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඔබතුමාලගේ ප්‍රතිපත්ති பிரகாශය இந்த அரசாங்கம் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துறதுக்கு பயப்படுகிறது. வடக்கு கிழக்கிலே இன்று அரசாங்கத்துடைய செல்வாக்கு இந்த புத்தர் சிலையுடைய விவகாரத்துடன் முற்றமாக இல்லாமல் போய்விட்டது. ஜனாதிபதி நேற்று சொல்றார் இது ஒரு முடிந்த சம்பவம். ஏன் இந்த முடிந்த சம்பவத்தை பற்றி இன்னும் பேசுறீங்க? அந்த சிலை அந்த இடத்திலே இருக்கும் வரைக்கும் இந்த சம்பவம் முடிந்த சம்பவம் அல்ல. உங்களை பொறுத்தளவிலே உங்களுடைய அரசாங்கத்திய நிகழ்ச்சி நிரல் அந்த இடத்திலே ஒரு சிலையை வைப்பது அந்த சிலையை வைத்தபடியினாலே இன்று உங்களுக்கு அந்த விடயம் முடிந்த விடயமா இருந்தாலும் கூட எங்களை பொறுத்தளவிலே அந்த சிலை அந்த இடத்திலே இருக்கும் வரைக்கும் வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்துடைய இனவாதமான செயல்பாடை ஞாபகம் ஊட்டும் ஒரு விடயமாகவே அந்த சிலை அமையும். அந்த சிலையை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித்த அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நேற்று டாக்டர் அர்ச்சுனா சொல்லிவிட்டார். வலது கையால சாப்பிட வேணாம் இடது கையால சாப்பிடணும் சொல்லிவிட்டார். மீண்டும் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த வகையிலே கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே இன்று இந்த மாகாண சபை அமைச்சு திட்டத்திலே முடித்துக் கொள்கிறேன். வரவு செலவு திட்டத்திலே இந்த மாகாண சபை அமைச்சுக்கு எதிராக இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஒரு வாக்கெடுப்பு என்று கோருகின்றது. இதுக்கு நீங்கள் இந்த வாக்கெடுப்புக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அதே போலதான் இரண்டு விடயங்களை நாங்கள் கோருகின்றோம். இது ஒன்று மாகாண சபை தேர்தலுக்கு எதிரானது, இன்னொன்று கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் சம்பந்தமாக அதிலே ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசுக்கும் எங்களுக்கும் மாறுபட்ட கருத்தில் இருக்கலாம். நாங்கள் இரண்டு விடயங்களுக்கு வாக்கெடுப்பை கோருகிறோம். இரண்டாவது விடயம், ஒரு வருடமாக கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தை வைத்து தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலே குழப்பங்களை தொடர்ந்து ஏற்படுத்துவது. அரசாங்கம் ஆட்சியிலே இருக்கிறார்கள், குழு நியமிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள், குழு ஒன்றை நியமித்து ஆராய்வோம் என்று சொன்னார்கள், குழு ஆராயும் என்று சொன்னது. ஆனால் ஒரு வருடம் கடந்த இன்று குழுவும் இல்லை, எதுவும் இல்லை. கல்முனையிலே இருக்கும் தமிழ் பேசும் மக்கள் இன்று ஆலையாளுக்கு இடையிலே முரண்பாடோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த இரண்டு விடயங்களுக்குமாகவும் இன்று இந்த மாகாண சபை அமைச்சினுடைய ஒதுக்கீடுகளுக்கு எதிராக இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஒரு வாக்கெடுப்பு ஒன்றை கோருகின்றது. நீங்கள் மாகாண சபை தேர்தலை இன்று நடத்தினாலும் நீங்கள் வடக்கு கிழக்கிலே தோல்வி அடைவீங்கள், ஒரு 6 மாதத்திலே நடத்தினாலும் நீங்கள் தோல்வி அடைவீங்கள், ஒரு வருடத்திலே நடத்தினாலும் தோல்வி அடைவீங்கள். நீங்கள் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தாமலே விட்டாலும் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் முழுமையாக புறக்கணிக்கப்படுவீங்க என்றதை இந்த இடத்தில் பகிரங்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன். நன்றி.